Omwaro gwa Kahendero guruha amato 58 konka amato 12 gashangirwe gari kukorra aha myaro endijo ekibari kugira ngu abantu abakubire nibakorra aha mato aga tibine aho kukorera. Mu mato ago fa abantu be Kahendero mwetufune ekyokulya ate government bwe yalega tuwa yagatuwa eri kukwasa gwenga nyiniryo nayo ino kulabirira abantu abalale mabegawo abantu nga 50 ku lyato limu okirapa kati lyato bweriva ku mwalo gwe baliterako nerigenda ku mwalo omulala kiba si kituufu abantu bakosebwa emirimo. The law is very clear. Elyato bakulukuha aba dependents range kandi balikuha mwensingo balahiro mwaro gwa Kahendero beto okutwara gundi mwaro kimanyisa ngo agenda kusavinga abantu mu mwaro ogo kireteza abantu beitu entahya nekeha kandi nebikoro bibi nibikanya habokuba tabachina kuhereza obahiro. Captain Julius Ankunda arukujunanzibwa abekwekweto aha nyanja ya Edward George hamwe na Kazinga Channel aganiraho na TV West nagira ngu amato aga tigari kwikirizibwa okora aha myaro endijo. Ekiragiro nicyoreka ngu taroho eyate iri kwikirizibwa kuza aha mwaro ogundi kurandingayo etari emergency landing iba kuhereza only 2 hours. Mwena habwe cyanshongejo na munonga aba Kahendero abarukurandinga ha mukungu nyenda kukigambaje kugira ngo tuba kwikirizibwa kandi kurugeri izoba tingwe nagaraka kureba elyato elya Kahendero erukurandinga ha mukungu. Chairman w'omwaro gunagira ngu nangwa hariho n'abashohi abatandikire kweteraho emyaro yabo ekitari kwikirizibwa. So nicokora ngo butalebane ni bihamwe byenyanje byakubere nibitu amata agala licensed hatubo babitwara kandi bagubana mu bisaka bisaho revenue nyumwe kujya mu government yakurwa mu bwato gana amata makoto ngagoba hano omwaro gutunga busuru imyaro yona etara gazetted na ministry te kwikirizibwa mwene nahabwe cyo ngariye mbuza za kitoke byona tubikwikirizibwa ninza kutebekana sa operations nizo kugira ngo turebeke ngo eje myaro yona twagihayo. Bwanyuma y'urukiko ebintu ebibire nibikozesebwa kubi omukushoha nkamato obutimba hamwe n'ebindi byokibwe. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.